over the Sultan of Aceh. When the Sultan starts expanding his Pengaruh interest in atas northern Sultan Sumatra Aceh ketika southward, Sultan the Dutch mulai decide to memperluas settle the minatnya issue with force. di A Sumatera series of Utara ke arah campaigns that will selatan. be known as the Belanda Aceh War. memutuskan untuk From menyelesaikan 1876 masalah to dengan 1904, kekerasan. the Dutch Dalam expansion serangkaian takes on kampanye yang its akan most dikenal gruesome sebagai form. Perang Aceh, The Dutch dari army, tahun under command of Johannes van Hoots, will 1876 hingga turn the Dutch East Indies 1904 into that ekspansi state Belanda of berlangsung. violence. Led by Special Bentuknya Corps, yang the paling Corps mengerikan Marechaussee, adalah things tentara like Belanda di torture, bawah komando plundering, Johannes van and Hootswil. collective punishment by Sekarang mass ubahlah murder for Hindia guerrilla Belanda menjadi resistance keadaan become kekerasan common yang practice. dipimpin To oleh suppress korps even khusus. thoughts of further resistance, Hal-hal the inti Dutch Mara expand seperti this strategy penyiksaan, of shock penjarahan, and awe to the dan entire hukuman Dutch East kolektif Indies. dengan They will pembunuhan rely on massal fear untuk to keep the perlawanan Indonesians gerilya, pacified. menjadi praktik They umum justify untuk this menekan because bahkan of the pikiran tentang cruel perlawanan indigenous war lebih lanjut. practices and the Belanda memperluas uncivilized strategi nature kejutan of dan the actions kekaguman of ini ke Indonesian seluruh auxiliary Hindia troops in their Belanda. own armies, Mereka which akan consist mengandalkan mainly of rasa takut indigenous untuk soldiers menjaga led by ketenangan European orang-orang officers. These Indonesia. expeditions Mereka to complete the Dutch membenarkan East hal Indies ini karena kill praktek around perang adat yang kejam 120,000 dan Indonesians. sifat tidak beradab But out of dari this tindakan terror, the pasukan Dutch East pembantu Indies, with Indonesia borders roughly the di same as pasukan modern mereka Indonesia, sendiri are yang warned. sebagian besar Now, terdiri though dari there is penduduk resistance asli. to Dutch colonial Tentara rule yang on a dipimpin regional oleh or perwira local level, Eropa there's no menyelesaikan unified ekspedisi national ini di ideal Belanda. of Indonesian Hindia independence Timur behind membunuh it at this sekitar point. But as the Dutch 120.000 East orang Indies become Indonesia, one, tetapi karena nationalist teror movements start ini, to spring up in Java Hindia and other Belanda places dengan where Dutch perbatasan influence is kira-kira most sama noticeable. dengan Indonesia Following the First modern, World War, lahir ideas of sekarang meskipun decolonization ada perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda.